Yes, reka mbasuhuze mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official, mwaramutse. Uno munsi rero mbazaniye amakuru adasanzwe, ni amakuru akomeye, ni amakuru y'umwimerere, ariko ubu ngubu rwose ndababwiza ukuri bantu banjye, urugamba niho rwajya gukomera, urugamba niho rwaba urugamba. Intare za Sarambwe zavuze ati twanze agasuzuguro, intare za Sarambwe ziravuga ziti no, tumaze kurambirwa, reka natwe tugire icyo dukora. Icyo tugomba gukora ni ikihe? Mu gihe twakomeje kugabwaho ibitero n'igisirikare cya FARDC, bariya bakoroshari bagakoresha imbunda ziremereye, ndetse bagatangira no kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Mwagiye mubibona muri Minembwe ibyagiye bihaba, mwabibonye muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuro, ndetse na teritwari ya Warikare. Ibintu ntabwo byigeze byoroha, ibintu byakomeje kuzamba, ibintu bikomeza kuba bibi, ibintu biragenda birangirika. Intare za Sarambwe ziravuga ziti tugiye kubivugutira umuti. Wazalendo bari muri teritwari ya Rucuro, abari muri teritwari ya Masisi, bashaka kwikusanyiriza hamwe kugira ngo babone uburyo batangira noneho gukora urugamba, kuko baraje barareba basanga ko badashobora gutsinda intare za Sarambwe, ko batagomba gutsinda amadubu, bitandukanyije, bamwe bari mu bice byabo, abandi bari mu bice byabo. Hano turaza kurebera hamwe ibice n'ubundi 23 MRDP twirwaneho bafise biri muri teritware ya Minembwe, kuko nabyo ni ibice twavuga ko ari ibice byinshi, ni ibice byinshi, ndetse wabonaga ko abandi bagenda bigamba bavuga ko ibyo bice babifite. Rero abantu turaza turebera hamwe tumenye ngo ibyo bice koko barabifite cyangwa ntabyo bafite. Amakuru rero nta handi uretse kuri Intare Official. Nizere ko ugubwe neza kandi mumeze neza aho muherereye hose. Ndabwira abantu batari bakora subscribe ku Intare Official, nimukore subscribe, musharinge ibiganiro byacu, ubundi bijye bibagereraho ku gihe. Ano makuru reka nyatangire muri teritwari ya Masisi, aho abarwanyi ba Wazalendo bibumbiye muri wa mutwe uyobowe na Generali Jean-Marie Bonane, ndetse nabo kwa Dominique Ndaruhutse, bamaze gufata icyemezo. Icyo cyemezo bafashe ni icyemezo kimeze gute? Cyo kuva mu bice barimo bose bakajya kwikusanyiriza hamwe, bakamuka bakajya muri Warikare, kuko barakubiswe bihagije hariya muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuro. Ubundi bakajya kwikusanyiriza hamwe muri teritwari ya Warikare, bamara kujya kwikusanyiriza hamwe bagatangira kujya bagira ute, bagatangira kujya bagaba ibitero kuri M23 bavuye mu bice bya hariya muri teritwari ya Warikare. Icyo cyemezo bamaze gufata rero, sinzi niba ari icyemezo gikakaye cyangwa niba ari icyemezo kizabahira. Ngewe icyo mbona kimwe cyo nuko kiriya cyemezo cyabo gishobora kutazatanga umusaruro. Mpamvu ngiyi, gishobora kutazatanga umusaruro rwose, kuko ni icyemezo gihubutse. Bariya banze kwiripotinga, ndetse bakomeza kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Abaturage b'abasivile abenshi baranapfa, barishwe rwose mu buryo bufatika kandi uburyo bugaragara. Urugero ngiye kubahereza ni uwasimbuye uwapfuye witwa Gafumbe, wasimbuye Gafumberi, aherutse kugaba ibitero ku baturage bahari hafi ya za Bibwe, yica abaturage, arasa abaturage 12, 7 barapfa, abandi bajyanwa mu bitaro. Ndetse n'ikintu kibabaje nuko baje gusangamo abo muri famiye ye, abo muri famiye zaba Jean-Marie Bonane n'abandi barwanyi bari hariya. Ikindi nuko ubwe Generali Jean-Marie Bonane yamaze gutangaza, avuga ko bagiye gutangira kugaba ibitero, babigaba ku bashefu bagiye babavamo, bakigira muri M23 bakabica. Mwagiye mubibona
Nyanzare, ndibuka ko za Kikuku hari umushefu wo bahishe, Bibwe Nyange hari umushefu wo bahishe, hariya hafi ya za Kibabi hari umushefu wo bahishe, i Karongi yitwa Simoni baramwishe. Ibyo ni bya bitero n'ubundi bamaze kuvuga ati abakadre politiki abo muri abakadre bari roko babandi begereye abaturage cyane, atabangaba tugomba gutangira kubagabaho ibitero mu buryo bwihuse tukabica. Icyo cyemezo rero n'ubundi bamaze gufata ni icyemezo batangiye, kuko ingabo zabo batangiye kuzikura hariya muri Bashari Mokoto, nkeya bazohereza muri teritware ya Warikare. Ariko noneho ukabona ko hari ikibazo gikomeye n'ubundi gikunze kubaho hagati yabo. Iyo bamaze kwihuza muri ubwo buryo ujya ubona ko nabo ubwabo batari kumvikana. Premièrement, uwitwa uriya wa NDC Renove General Guido Shimurayi ntabwo yumvikana n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bivugitse ngo we bose abafata kimwe, les FDLR n'abandi bose abashyira mu gatebo kamwe, akavuga ati nibo batubujije umutekano, ati FDLR zitava no mu Rwanda ntabwo ziba ziri kutubuza umutekano. Ariko noneho hakagira n'indi ngengabitekerezo yo kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi. Ukumva ko nawe afite ikibazo, kugira ngo Dominique Ndaruhutse umwana w'interahamwe, Jean Marie Bonane nawe n'indi nterahamwe bazagenda bicara bavuge ngo bagiye kubana, ni ibintu ubona ko bikiri kure, kugira ngo Domi, Jean Marie ndetse na bariya bagiye babigumura bitwa ba Mugogwe n'abitwa ba Bigabo bazongere bagende bicare hamwe bo. Ikigaragara nuko ubwabo bazisubiraniramo rwose bakicana. Ibyo byo rwose mubyitege kandi mubirindire, ntabwo bazashobora kugira ngo bicare babane rwose, bazasubiranamo. Ibyo byo ndabibatuye kandi ndabibabwiye, ibyo ndabibabwiye kandi ndabibatuye mwa bantu mwe. Ntabwo bazashobora kugira ngo bumvikane, ntabwo bizashoboka, ubwabo baziyicanira. Ahangaha ubona ko no mu nkambi zigiye zitandukanye naho harimo ibibazo bigiye bikomeye. Ariko reka tubanze twagaruka hariya muri kiriya gice cya Zampoezero n'ahandi, tubanze twareba uko byitwaye no mutwe. Ikigaragara ni ikihe? Ni uko ibintu bikomeje guhindura byo isura, rwose. Ubona ko ibice bigiye bitandukanye kuko bimaze kwigarurirwa na M23 MRDP twirwaneho. Ibyo bice se ni ibihe? Ndashaka kugira ngo mubyumve, ariko turaza no kurebera hamwe biriya bitero bari gushyira kuri M23 byabereye Kisangani. Ahangaha ni ukuvuga ngo hari ibice Mikenke ya mbere, Mikenke ya kabiri n'abita Tuwe ni ibice byamaze kwigarurirwa bifitwe na M23. Amakuru muza kumva mukumva ko Mikenke yamaze kwigarurirwa na twirwaneho ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ni ikinyoma. Mikenke ifitwe na M23 na MRDP twirwaneho. Agace ka Tuwe nako nibo barimo. Mikenke ya kabiri n'iya mbere nibo barimo. Centre Ngenzi irimo M23 na MRDP twirwaneho. Biraro mbiri irimo MRDP twirwaneho. Rwitsankuku irimo MRDP twirwaneho na M23.0 irimo MRDP twirwaneho na M23. Rero amakuru mwumvaga bavugira ngo .0 negative .0 nukuvuga ngo kugeza amagingo ya ngaya irimo intare z'Isarambwe ziri kumwe n'Amadubu. Bicumbi, Kakenge, Minembwe, Ruhemba, Kivumu, ibyo ni ibice byose bifitwe na M23 MRDP twirwaneho. Amakuru mukura ku ruhande mudakwiye ku Ntare Official no kuri Maco TV show, mujye mumenya ko ayo makuru aba ari ibihuha, ariko amakuru mbahaye niyo y'ukuri.
intare za Sarambwe zikomeje kwa divasiga n'ubundi ziri kwerekera Bibogobogo, kuko Bibogobogo ni indiri ikomeye ya FRDC, igisirikare cy'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Ariko ku makuru ufite nuko muri iki gitondo habayeho offensive, aho intare za Sarambwe zabashije kwegera imbere ziri kumwe n'amadubu kugira ngo bajye kwatakinga bariya barwanyi bandi, bariya bahanganye nabo. Wango ntabwo twe twamenya uko byitwaye, ariko intare za Sarambwe objective principal ni ukugira ngo babashe kujya kubakura muri biriya bice bigiye bitandukanye, babashe kwerekeza mu bice nk'uko bigenda bivugwa. Abasirikare bakomeje guhungira Baraka, abo ba FRDC, abandi bagahungira Fizi, abandi bagakomeza bari kwerekera Kalemi. Ukumva ko ibintu bikomeje guhindura isura ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibintu rwose bikomeje kubazambira abantu banyu, ndabwiza ukuri ko ibintu bikomeje kubazambira, aho ubona ko intare za Sarambwe, ubona ko amadubu bariye karungu, bakavuga bati ntabwo tubemererana nubwo tubahereza umwanya wo gutekereza. Objectif ni ukubakura mu bice bigiye bitandukanye, tukabambutsa tukabagezaho tugomba kubageza, ubundi tugakomeza kurengera umuturage n'ibye. Reka tuze turebere hamwe M23 kuza gukomeza ibintu, kavuga bati tugomba kwigarura ibice bigiye bitandukanye ndetse n'imijyi yindi tukayirekipera, ariko tugomba kurwanya leta ya Kinshasa ikomeje kwica abaturage ikoresheje drone, ikoresheje indege. Natwe tugomba kugira icyo dukora, ariyo mpamvu M23 yavuze ati kugira ngo duce agasuzuguro natwe tugomba kuzizana, tugaca agasuzuguro kanyu, tukagaca karacika. Mu buhe buryo rero? M23 nayo yavuze ati aho mwaziguriye natwe twahagurira. Barazishaka rwose zo mu bwoko bwa kamikaze, nabo ubungubu ibintu byakomeye. Aeroport International de Bangoka Akisangani atake ce samedi. Wango biravuga ko aeroport ya Bangoka yatatswe n'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa kamikazi, ngo byateye urujijo ndetse bitera n'ihungabana rikomeye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga kiri mu mujyi wa Kisangani cya Bangoka. Amasoko menshi yaba ya gisirikare, y'umutekano ndetse na gisivile bari hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangoka bemeje ko habayeho ibitero by'indege zitagira abapilote, bavuga ko ari indege zoherejwe na M23 kuri kiriya kibuga cy'indege cya Bangoka. Ni indege ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zaje zitera ndetse zinatwika indege zari ziparitse ku kibuga cy'indege cya Bangoka hariya, zirashya zimwe. Iyindi yo ntabwo yabashije kugera kuri objectif, imwe yaraje irarasa ariko imwe yageze kuri objectif. Byumve neza ngo indege bavuga ko indege drone z'umwanzi, un drone ennemi est tombé quelques mètres de la piste d'atterrissage. Ya yindi imwe aho indege zigwira zaterisaga yaraje, yo niho yabomokeye, ntabwo yabashije kugera kuri objectif. Imwe niyo yabashije kugera kuri objectif, igwisha itwika drone zari zirariya ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Ndumva ko ibi tubigendanamo neza. Ngo hariho ikintu cy'ihungabana cy'umutekano gikomeye hariya muri Bangoka ku kibuga cy'indege ndetse na Kisangani, aho inzego z'umutekano zikomeje kubwira abaturage ngo nibahunge bave aho ngaho, kuko ibintu bishobora kuza gukomera. Abantu bakibaza ibintu biri buze kuza gukomera mu gihe FARDC na Wazalendo n'iryo huriro ryose bakomeje nabo kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe n'amadubu. Ibintu se biri buze koroha kweri, cyangwa ibintu biri buze gukomera mwogaheka? Ibintu biri buze kugenda gute? Ibintu biri buze kugenda gute?
ngaho namwe nimumbwire uko ibi bintu muri kubibona, ibi bintu se biraza koroha, ibi bintu se biraza gukomera, ibintu biraza kugenda gute? Ahangaha rero ubona ko ibintu n'ubundi ngewe uko mbibona ni uko ibintu bikomeje kugira ute, bikomeje kuzamba kandi ibintu bikaza kuba bibi mu buryo buremereye. Icyo nababwira kimwe ni uko urugamba rukomeye. Hano rero reka nze mbasomere ino nkuru ivuga uburyo impunzi zikomeje gupfa mu buryo bukomeye. Impunzi zahunze, ibibazo by'ubutabazi bikomeje gufata indi ntera mu nkambi z'impunzi ya Busuma iherereye mu ntara ya Buhuza mu burasirazuba bw'Ubujumbura bw'Uburundi, aho ubuzima bw'impunzi z'abanyekongo buri mu kaga gakomeye. Amakuru yizewe aturuka muri aka gace agaragaza ko kuwa gatanu tariki 31 z'ukwezi kwa mbere impunzi 22 zapfuye mu munsi umwe gusa, abenshi muri zo bakaba ari abana, abagore n'abageze mu zabukuru. Izi mpfu ziyongera ku mibare isanzwe iteye impungenge kuko kuva iyi nkambi yafungurwa habarurwa impunzi 426 zimaze gupfira, zimaze kuhapfira. Ibi byerekana ishusho y'akaga gakomeye kwiyongera mu gihe ikibazo cyihuse ku bibazo by'ubutabazi bikigaragara nk'ibidahagije. Impunzi ziri mu Busuma ahanini zaturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zibayeho mu buzima bukakaye, ibura rikabije ry'ibiribwa, amazi meza yo kunywa adahagije, kubura serivisi z'ubuvuzi zinoze ndetse n'indwara ziterwa n'umwanda n'isuku nke nibyo byibasiye cyane ubuzima bw'izi mpunzi, bigatuma umubare w'abapfa ukomeza kwiyongera. Impunzi imwe y'umunyekongo yasabye ko amazina yabo atatangazwa kubera impamvu z'umutekano. Yavuze ati, twahungiye hano dushaka gukiza ubuzima bwacu, ariko ubu turimo gupfa buhoro buhoro. Abana n'abasaza nibo bibasirwa cyane. Buri gitondo turabyuka dutinya kumva ko hari uwapfuye nijoro. Gushyingura byabaye ibisanzwe buri munsi. Izi mpunzi zahunze imirwano ikomeye yabaye mu mijyi no mu duce dutandukanye two mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'intambara yadutse mu kwezi kwa 12 2025 yahuje ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zishyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ibibazo byateye impaka n'impungenge ku rwego mpuzamahanga, aho hakomeje kugaragaza icyifuzo cy'uko imiryango mpuzamahanga, abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi n'inzego bireba bafata ingamba zihuse kandi zifatika kugira ngo ubuzima bw'impunzi burengerwe mbere y'uko umubare w'abapfa ukomeza kwiyongera mu buryo bukabije. Izi mpunzi ziratabaza kandi zigomba gutabarwa mu gihe leta y'u Burundi yamaze kubafata anotage ikaba idashaka kubarekura. Bakunzi b'Intare Official, reka mbashimire, bifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Amakuru yacu nakagaruka mu kanya, turaza n'ubundi tubabwira uko byitwaye mu zindi mpande zose zidukikije. Reka tuye kuyabashakira n'ubundi kugira ngo tutaza kuyabura. Mugubwe neza rero kandi ndabakunda cyane.